ya nshuti b'Abanyarwanda mudukurikiye hano, iyi ngiyi mukurikiye ni Nkunda TV. Uyu munsi rero tukaba twatembereye mu karere ka Ruhango, umurenge ni Kinazi, akagari ni Rutabo, umudugudu ni Nyarunazi. Aha ngaha rero bantu mudukurikiye dufite umutumirwa wacu, akaba yitwa Fabrice, umwana mwiza cyane utangiye kuzamuka, akora igare mu buryo bw'igiti. Ya Abanyarwanda rero mukurikiye kugira ngo murabibona aha ngaha, ya ni umwana Fabrice. Bimeze bite? Vuga cyane abadukurikiye baba batwumva. Umeze gute? Turakubona rero ku igare ryawe ewana, ubu ngubu ushobora kumeka nkabona hano ukangeza hariya, tukagenda nta kibazo turi babiri. Murebe Fabrice. Hanyuma Fabrice, igare uzi kuritwara neza. Ubu ngubu feri se iyo ugeze ahantu hamanuka, feri izifata gute? Uyu ngiyi iyo ukandagiraho hano, iyi ngiyi ni feri. Ziko buryo butoroshye. Ya nshuti mudukurikiye rero, aha ngaha turi murabona yuko turi kumwe n'uyu mwana witwa Fabrice. Hakaba azi gukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye mu igare, rwose azi kurikora mu giti. Ushobora kuba nawe ushaka igare ryiza rikoze mu giti, nawe ushobora kuba watwegera tukaguhuza n'uyu mwana, ubundi akagukorera igare ryiza nk'iri. Aha ngaha umaze igihe kingana iki ukora iri gare ryawe rimeze gutya? Amezi 5 uzi gukora ibi ngibi? None se Fabrice, aka kantu kamara iki? Aka kantu k'akuma kamara iki? Gatuma kitishinga, kikaba kimarotesa nka moto. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo iyo ugeze ahantu hagera kirazamuka. Azi ko uri umuhanga. Hanyuma iki giti mbona gitambitse munsi, icyo bimeze bite? Uragikandagira nka feri. None se Fabrice, ubira igare ryawe aha ngaha naho dore ndahabona iki ngiki cy'igikoba nicyo gifashe kino giti. Fabrice, noneho ndashaka yuko unyereka. Kiragenda koko? Ushobora kumanuka ukagenda ukagera nka hariya hepfo? Ya ngaho manuka turebe. Gira turebe, unafate za feri zawe turebe. Abetse kumanuka. Abanyarwanda mudukurikiye, agiye kutwereka ukuntu amanuka, hanyuma namara kutwereka ukuntu agenda afate na za feri, tubanze turebe neza. Abana bari mu kazi, b'Abanyarwanda rwose bari mu kazi. Fabrice, ngaho twereke ukuntu kimanuka. Muramubona Fabrice rwose aranakendeza. Ugere nka hariya hepfo turebe. Ugere nka hepfo hariya. Muramubona Fabrice rwose. Ongera ufate feri turebe. Gusa rero urabona yuko Abanyarwanda ibintu ari sawa. Fabrice, ubu se uriga? Fabrice ariga, ni umwana w'umujyambere. Ageze mu kangahe? Nk'ubu ngubu nshaka Fabrice, nk'ubu ngubu ndamutse nshaka ko wakinkorera, ntabwo nk'amafaranga nk'umuntu ashaka kukigura. 3,000? Ibihumbi 3. Ariko ntabwo ari menshi Abanyarwanda kuri iri gare ry'uyu Fabrice. Urabona yuko ari ibintu byiza cyane. Icyifuzo cyane. Nese Fabrice, nk'icyifuzo wumva ni nk'ikihe? Wumva uvuga ati yenda hari aho nshaka kugera, wumva bimeze bite? Icyifuzo ufite? Nashaka no kujya ahantu ndakijyana, cyangwa nk'ahantu bamenye ndakerwa mukagishaka. Icyifuzo afite Fabrice, urumva yuko ashaka nibura kuba yagira gute, kuba ahantu hose agiye yakijyana,
ahantu bamutumye akanyaruka akakinyonga nk'uko mwabibonye, akagenda akagira gute akagitwara. Ya Fabrice rero reka tugushimire kubera umwanya uduhaye. Ubu ngubu icyifuzo ufite se ni ukuzakomeza ugakora ibi ngibi cyangwa no gukora ukashaka nka perimi ukaba watera imbere ukaba wagira nka moto ukaba watangira gutwara igare ukava kuri iki? Ese ubundi cyitwa ngo iki? Ni igare risanzwe cyangwa itogo? Banyarwandakazi urumva yuko iki kintu bita cyitwa itogo gikorwa mu biti. Ya urashaka kuzaba umuntu umeze ute mu minsi iri imbere nibura? Kuzabona perimi ukagitwara moto, igare cyangwa imodoka nibura. Murumva yuko afite inzozi nziza Fabrice wacu rero. So rero reka tugarukira ahangaha iyi ngiyi mwakurikiranaga yari Nkunda TV. Seka usubire, nyaboneka ntiwibagirwe subscribe. Murakoze cyane, share and comment.